Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wattaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa habibuna nabiyul karim wa anna dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukru marajatan rigalika kisilau sese alab birahmaniya akuasana nasaba masena niya apatirwana pada kemana sabani nasabari na kepada engkau maka kuleni mahadiri kiwi supaya jemaat ayewi umur insyaallah Allah Ta'ala si makalong papenya matapena malibat tong ilaw ibn Allah Ta'ala sampai nafas terakhir. Jadi kita sabar insyaallah atau pada salam hari lino, salam hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawan niya mapassalama lori alim rabbina bawunna alami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatna keluargana nia iaman umatna yang kai matang makacui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dapat waktu. Masalah lebih kai nasib Allah Ta'ala nasi kumua si sulena soy atau pitarakan najang dari 1 sampai 12 setiap hari. Dan kasih tuwe pada penghujung bulan di tahun 2022. Artinya insya Allah dari kuna masih di Allah Ta'ala utamai 2023 berarti umur tak tambah setahun. Nah jadi berarti maka dah malampir umur tak hakikatna iana itu dedek makawin miloe itu kai umasala malapin kai na masif Allah Ta'ala agi medialah apa aja pada di kemana untuk tahun ini
sebagai bulan terakhir di tahun 2022. Angka pengajaran Andai Guru kita insya Allah mapunco di nama ribu kira malamu makna kedai Andai Guru kita i'lamu annama hayatad dunya pada isengi pada aja bui annama hayatad dunya iye aku ngelimoewe panaun dan kamana capan makina engka capan na nasaba engka pamulannaaya mana na engka pamulanna pasti mapunai capan ya mana na jadi pasti lenjak mana mati ye panahun kaya dulu ta wa kullu zinataha ya mana na robilo-bilona lino pana tete mana to mati aga ye robilo-bilona lino asal dulu ta tiga tahta harta dan wanita tersimpul dalam tiga tahta pangka iru pangkae na pasilolong ifung Allah Ta'ala si bawa racunna lasana iya narito akan rewangati ni na pasibawe pak kurana apa katunali Rimangkana na roto ang kairi bangkana. Riwilingnya ala bira rifung Allah Ta'ala rinino untuk pegang siti amanah. Imang ito magparenta ulama yari ka cendikiawan tahta nonroi riwilin rifung Allah Ta'ala taisengi engka tunajuna yaitu pak perena fung Allah Ta'ala ia dingena sabari na tunuk tamari dalam naranakana fung Allah Ta'ala ia dari itu akan remu natiewi nigi pati mulai di dua ewe diwiringi di fung Allah Ta'ala kedudukan amanah boleh di fung Allah Ta'ala nah pasilolongi atan dengan kiwi cepat na ia na diturana kepacalan na Allah Ta'ala niki makadaya dari tak iseng tengka pakkurana aga pakkurana apakah Tuhan ini kita munrongi mampunai amanah boleh di Allah Ta'ala walaupun engkau salah nak keteni niki nak keteni tu ipak burana apa katunalewe insya Allah salama ini boleh disusana lino mengkotoro selamat tu disusana akhir ini yang pertama tahta yang kedua harta. Nah pasilolongi pun Allah Ta'ala orang perangi dengan kesombongan, keangkuhan, ta'ajub si mata melo irita ditawe maka ada ite orang peraku mega nekia natarungi pun Allah Ta'ala pak bulan ia dari itu asyukurukan Tumigawi orang paran dari diri Allah Ta'ala amanah. Ibak kata tinggi seti amanah ia dituriwiringi orang paran menjadi kerang boleh dia menenar atanna Allah Ta'ala. Nah insya Allah engkamina warak kepaburan nasabak engkai semata syukur lauri Allah Ta'ala. Dek na syukur bawa nasabak na buadanai alhamdulillah
Nekena jabatkan ni dalam na atungan na. Maega pasidekkan, maega patulung, bahkan engkai mencari patriot tentara na pun Allah Ta'ala. Tegakkan agama na pun Allah Ta'ala. Tau sobi bangsa na yewe, tau manca syukur lauri pun Allah Ta'ala. Yene tau ijang to keselamatan dari pun Allah Ta'ala. Ia nari tu suruhkan. Nekia nari ku ida muadindre. Tutunai orang para maika. Narajunna minak katening. Andre hati. Sombong, angku, takajub, ria, pengkamanan ni na boleh. Deka galalang na bajay, sengadina na bajay lalang na lawi lanakkan. Masalah din kay na masih Allah Ta'ala. Yang ketiga belo-belo na lino, sinatut dunia, ia nari wanita makunraya. Dan natarui pun Allah Ta'ala racun nama kunraya rina psuewe neke na wiri pakpurana ia nari tubuh saya. Insya Allah nari kuya jepuyewe bilo-bilo na nino taluewe na dia kata nimu pakpurana ini nato salama rilino salama ria ia na nasa pun Allah Ta'ala isengi aja puiwi aja puiwi di wewe cinampu panaon lenya mana matu na iya belo-belo na pasti lenjak mana matu ne kenari kumaca ki pakai gune ri anu naburui Allah Ta'ala iya belo-belo na hino letuk mati menjadi belo-belo di akhirat di surga bapak Allah Ta'ala. Yang kedua pengajaran yang utama kada i'lamu ismi anta abdullah fa inna abda ya'budullah. Ismi nanti aja pui komana tu ata kurif Allah Ta'ala. Ata mana kilorif Allah Ta'ala. Kurangan ki majanci dia orang mesut tak boleh dibuana indok tak. Maka ada ini buang disumpah. Nari goya nyepuni aleta sebagai atap. Berarti dek gagawat yang disumpah sengadina buang ia pancaji. Ni mesu boleh diasum pelori fung Allah Ta'ala. Ia naruh tahu masorang. Nari kota jepui ni aleta makada ataka. Tadi pui ni aleta makada ataka arifun Allah Ta'ala. Insya Allah. Dek nata mabela boleh riulilita. Teteki masuk pelau arifun Allah Ta'ala. Ia rasumpayawe. Tania bawa sempajang. Ia rasumpay tania bawa seke puasa haji dan lain sebagainya. Neke ia rasumpayawe. At tugangkena atiwe mengololo di Allah Ta'ala tega-tega kepada mundo. Ia naruh asumpah tubuh. Pat tujuengi atina di decengi mengololo di Allah Ta'ala. Ia naruh hakikatna ria sengi atas. Masumpah ilo di Allah Ta'ala. Tania bawang ke esona Jumat. Tania bawang waktu isa mengaribi loro asa. Tania bawa waktu ramalan, tania bawa waktu menrek natama ajai. Lega kullu man alaiha. Yang kemana dia lena waktu nahunaye. Ya'buduna Allah. Engke semata pasompai atina lauri Allah Ta'ala. Nata kerei Sonotoriolo tak makada tahu si mata maring ngerap punanaewe atina lau Allah Ta'ala padamu yang kana tuda-tuda jokka-jokka
na iyang kana rilewin na tauban sana na iyewe insya Allah lolong ni asalamat ini dino ini asalamat ini akhir. Kemudian yang terakhir pengajana Tuhan berita kepada i'lamu isan innama hayatakum ye atunum dega gacapana sanadina amatin dari makono naro nasa Andre Gupta alay pada papangaja rialin amating kesun narikul kemuaki pada mana papangaja rialita insyaallah papangaja ajak tai sila surat tak mati dek gaga ya lafik mahal pengajar rialita dia narusabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah saro lebih ke i tawi manta itu mati tak lawan itu sari kue mengimala tiba bapak pengajar ia sewe ia mantara kue pulau itu bisa ibadah di antara muka dari karena dia Yesus ini mega tau minta ko mak depuna sedimu sila sulammu minta ko mantara tolong itu bule mega dia bisa ibadah dia kan kamu agak tahu mak depuna itu mati insyaallah nari kuliah ya pengajar pada realita amatengi si mata yang ketemu masa tega kepada mondo masusah dipelaunya nasabah amatingnya adalah kontrol secara otomatis nasan Andre Gupta si mata patuhi tahu yang dicini hari ko engkau tahu si mata maring ngerang di amatingnya tegi mondo malemak napa boleh dicini masusah napa boleh jahit nasabah akhir engkau si mata tak pengajar maka dah dek temati agak ya waktu ini dek ada waktu ini sengaja elok mulai dari Allah Taala. Memang insyaallah pengajaran Andre Gupta yang kewala boleh kita naik juga. Engkau manci pengajak kalau dia di mana mesti kalau dia ada mau bicara ini insyaallah pada nanti kita Allah Taala untuk lesu malah dipertimbang. Hasibu qabla an tuhasibu ranking aleta riolo tenare kita Allah Taala dari kuili macam ranking aleta insyaallah taisatu arogana di asarun riolo tenare kita Allah Taala sabab nare kita Allah Taala nare kita deka dan letak dan doa beri boleh dosa-dosa umar memperakai barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur Allahumma salli wa sallim wa zid wa anni wa tabaddal wa barik li jalika wa kamalika ala salami barika sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah hamdan yu'ti ni'amahu wa yuqati mazida iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in nastaghfiruhu wa natubu ilayhi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من الكرام البررة وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يعقوب هذه الوارثات ويتعز القربان والباقي لكم لكم ذكروا الله يذكركم ولا يسلم يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.